nabitta pimpingi sampajang. Pure mas sampajan nabitta nappa maparamisi nabi. Pakutana. Aga jipe na tarima nabitta waktu na law mameraja na masampajan na ron. O komopi Madina na sampajan. O ko Bukit Tursina masampajatoy. O ko Baitallah ni masampajatoy. Mancaji malali o ko Masjidil Aqsa. Jadi na tu ampai o ko tareka maka datania tujuan na ni raja sampajan tania. Apa sinin na nabi ang kamana sampajan na maka manang to tagare nabi Sakaria. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Arti masampajan. Maryam masampajan o ko mihrab berarti kana sampajan. Nabi Isa ketika ditanya, aganasa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Tapi mana sampajan? Nabi Ibrahim malah apa? Rabbana liyuqimas sholat faj'al af'idatan minan nasi tahwi. Jadi ang kami matona sampajan. Mapamulay Nabi Adam ang kami matona sampajan. Jadi ya ro sampajange pakasiwe metta pak, kanya pakasiwe bali. Jadi aja tak kena boleh manima meraja Nabi tenang kesampajak deh. Tidak napai hai palala nah sampajak memang. Angka pakutana. Ya rawatuna mancajiman Nabi tak. Na pimping Nabi. Aga na baca. Surah aga na baca kokorannya waktu na memimpin para nabi dan rasul. Sesuruh imamnya sapa ya roh. Deu pak guru. Sampai iya kona runtu iya tu baca itu anak tu makmun aku iya tu na baca sebelum makan deh. Itu nak kada sapai ayat na pakewe nabitta pimping sinin na nabi na niaso. Kita sapai. Kemudian masuk inabitta ulukuro Masjidil Aqsa di sekitaran makraki di pekarangan nah joka-joka nabitta angka batu malibu mapute malepang menre inabitta kurutudang menre inabitta tudang okoniro mapamula ya sange mi'raj. Jadi no kilala na masjid isaliban na masjid nonroy. Tudang inabita ko yase na batu malapange na yoli menre ko lagi menre macho ihaya batiwe ito macho inabita na cukuki inabita ro batiwe pak ni tatilolo lamparang aja na macho iko kono tu tapi ya batiwe takala taraka ni poloko tanah nasalay ni lino taraka toy layang perengapoy aja na macio ciatoni rewa. Dito na cocok menre maka sampai hari ini Pak wadita ita foto HP takati oko Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj latu ya sewe iya batu ebe de na lenna oko tanah dito na menre tapi parayawana ya ko itimbang inulang kasi 100 kilo tapi de na melono itulah bukti autentik peristiwa Mi'raj. Sampai hari ini masih ada. Itu jarang pencerama membahas itu. Dan itu masih ada sampai hari ini. Menrek nabita, naberesal lagi malaikat tak buka pintu na lagi pamula ni ka nabi okoro Nabi Adam. We nene tadang oko lagi pamulangi iberesal lagi siruntuk nabita. Magiro na Nabi Adam dupai nabita makadai patarekae. Iro Nabi Adam au masara-sara nyawana. Apa boleh suruhnya lempar lokolino tidak kanjak pagaunron. Onron makanja. Kepala dinas pendidikan apa mancaji staf. Muhammad. Itu cama ina pemancaji rakyat biasa. Makare to pandita. Ya ko angka tau pura madece na tapabangkero elo ko siarai. Patanang yatin na masumpa tu kapila din na kasi. Mancaji bupati na tapapajabawa din na terpilih elo ko bura-burai yatin. Tau pura sogi na tapabangkero loko burai yatin na.
Tapi ya ko camak manca ji bupati aja mau mulom mitai. Menre mo itu. Iya, ia naruyasang hakikat bertakzir. Ipasak bara itau nakan naik susah. Iya. Jadi aja maka apa tu kata iya na ya upau he. Meki sapaka de tame sapaka ini di bawah. Ya jelas lah nak makui oko tasawuf eko ya guru. Maka dia nangka tahu mapun nai jabatan, tarima jabatan, natap pasukuran, tahu sigilingan na otak nanya. Kau batas tasawuf. Ikayasan terpilih menjadi bupati, syukuran, pai aja. Terpilih ki menjadi kepala sekolah, aja kesyukuran. Layak kaki menjadi camat, aja kesyukuran. Pajapi menjadi camat, napaki syukuran. Magai, ia roh jabatannya dua. Tenang, si bawa amanah. Masa terima covid, nah syukur aja. Tapi ia kau selesai jabatanmu, syukur aku magai. Karena engkau berhasil menyelesaikan amanah. Dan terlepas dari fitnah. Jadi ia patut syukuran, selesai jabatannya. Mako mau garotai mako koe? Deh, tak balik. Maka dari pangulut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Angkanang kasit di matu waktu nalagay tawe jabatannya. Dan sangat dimuliakan. Di waktu itu orang akan bersyukur ketika mendapatkan jabatan. Bahkan dia akan bayar. Tapi di saat itu kita akan melihat. Hampir orang yang melakukan itu tidak memberi manfaat. Terjadi di Makokoh. Janji makaiga dega na jama. Tapi dia to nak kok penra dia. Kemudian materu inabita menre siapa ni mana? Si tengah jam ni. Materu inabita menre loko lagi madua. Mak beresalan nabita ibu karang pintu na lagi ni gamon romi dua nabi malolo siumuru niga Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Niga ya Nabi Isa anak na Maryam. Niga ya Maryam anurena Nabi Zakaria. Dua nabi kan Nabi Yahya si bawa Nabi Isa. Iya Nabi Yahya anak na Nabi Zakaria. Nah iya to si Maryam Nabi Zakaria piare. Jadi ia dua nabi si anggota memang. Napa di malolo? Tapi ia dua nabi makaleleang. Magai tanya normal enolah. Tanya jalur normal. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Denang kanages say arane Maryam nama tampu. Tidak denalah kalangi. Yang kedua, Nabi Yahya apa si bawal? Nabi Yahya magatosi. Ya tosi Nabi Yahya paja di macarepa, paja di makdara bulan pulangan. Bayunena Nabi Zakaria na tampu mo pa. Maka lihat tuh Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Malah ada Nabi Isa de lalo agak ambok na najaji. Ia ko isappa yo kilalan nalino olo kolo ede egaga arwanena degaga betongan na tidak ada jantan hanya betina tapi bisa punya anak ternyata engkah alati cacing degaga lain na tualati jadi angka makhluk kilalan nalino jadi manusia itu bisa itu kupung Allah Ta'ala pakai lori. Yang kedua Nabi Yahya. Paja ni macarepa. Bainena Nabi Zakaria. Magi nang kamatampu. Aga pasabaran na. Baraka siya. Iya na ta'ala. Iya ro Nabi Zakaria. Naisang ni makadai. Paja ni macarepa. Baineko. Paja ni. Hai. Dena ro upwa pun na anak. Dena gaharapa pun na anak.
Jadi sapa anak-anak makun rena piare. Naruntu anu rena. Maryam masanna. Ina rumati indok na Nabi Isa, nabawe lau bolana. Anak darah umur 8-9 tahun. Nak buar ni kamar. Bili. Ia ro kamar na dega jendelana. Jadi pasangnya ia ko kamar anak darah aja tetari jendela supaya aja na tuli celeng. Iya, lubang angin nah dari jendela. Iya. Yang kedua Nabi Zakaria maka tanni digoncin na kamara tannya Maryam. Iya mina tak buka nareko na patamangyan re. Okuno tu nasa mundo ilalam. Ali na maka tanni. Jadi ya koto piara anak darah aja nih ale goncin motor. Tapahan nih. Mamula ni malah saulu. Tapi makaleleang kayak ia na barakan. Makaleleang. Yaro Nabi Zakaria na perhati kalak da haro nurena naki buarani on romas sempajang dua anak tangga na paleta sangi dua anak tangga. Angkato makada tempatnya itu 2 lapis. Iya na tu dasarna magi sujadan na imangnya ni pak gana 2 lapis angka ambala yawana napa sujadanya sen. Itu alasannya. Karena tempatnya itu imam disebut mihrab. Kalau tahu melebih mondro maka dia pengalat Allah kalau nak orang melebih naudzubillah minasyaitonir rajim. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungka angkana Nabi Zakaria tamok ilalan na onrom mas sampajan na Maryam. Wajada indah rizkan. Ina tuliang ka andran rena runtu. Leliang. Maka lamagi ko buka ipintilaw chilling yung ron na mas sampajan maja ng kandran rekolo. Nadigaga tau tamok ko kamara ko tanya iya. Niya maka tanigon Cina. Tapi magi ng kaandra ilalang. Dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin. Ya kau di makan aja nang kadurian muko natanya waktu durian kamakir. Itu ayat. Makanya Nabi Zakaria dia nama tepat roh. Nabi padahal nabi ya. Na podangnya nurena maka anna laki haza. Ulikin lo iya. Aga jawaban na Maryam wa min indillah. Iya andren rewe langsung puluk kupung Allah Ta'ala. Ina dia namanya nabi akalan. Teko na wah. Ya nabi kak dia nang kanyali nga makwat ikut tanya ko nabi. La na makun-kunray mo. Ay, dia na matapak. Makadama ni Maryam. Inna Allah yarsuku man yasha bi ghairi hisab. Ya kupung Allah Ta'ala melo malingi dali atan na dia na melalui proses. Mapikiri Nabi Zakaria. Berarti tanya pak dongan na yan anak. Makanya ja unron na. Apa ya okumato boleh mas sempajang okumato boleh bilau dong na anaknya bilau na dia linga mari itu ya nang kaandran langsungnya berarti ina onron na yan anak makanja na suruh kada suko ko tu nanya lo ko tu mas sempajang metok mengilau narampe ya kunali kada Zakaria rabba maka datanglah Nabi Zakaria ke situ meminta wa huwa qaimun yusolli matangangit tato mas sempajang nangilau aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a talinga po wija-wija idi ini tu tarimay pak dongan ko apa yang terjadi pak nasaba okwi mihrab mangilau langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab langsung malaikat turun no boleh lagi utusannya aga nasa malaikat annallaha yubasshiruka bi Yahya Nabi Zakaria na janji ko po Allah Ta'ala anak arwani nabi asanna Yahya aga pasannya Pak Bue paling contoh burut tak Abdul Rahman Ambo Dalek kamarakna na bagi 2 sipuk non roi matindro sipuk non roi mas sampaja ya kung ka santri na melo rewan ade kana tampar ngoto
Nalok ko gurut ta puang, mega kasih rewat na dega di ko akan nasa gurut ta tama ko kutilala na kamara yawanan kagulon ni parisarisa ko napasallu iliman na nanak ko yawana ro sujadan na guruta runtu dui pulikin ro yaro huwa min indillah langsung pulih di puang Allah Ta'ala nasabak maki buah mi mati on rosi pak dodo puang Allah Ta'ala ko mi makasih yo pui di sesa de WC ini papakan jadi kalau 10 juta 40 juta onrok jambang tome mas sempaja dega kapung loko bandri na gulukase kata ko gukas loko bandri na lamari kata ko romaru kalau ko sadena kadera macul itu ko kadera lari kamara baru kata ko kamara lari silok dega ga onroi tetap makasiliang onro to nang ya ropat dongan ngedena melo si sumpung pada ni nabi Sakaria istana na nonroi bola na milodo deni tarima sama menyukur mihrab ina langsung ipaturungan danle imah kreto pandrita ya komeko ko batti pak dongam mu aktif buat toko aku rupa dan aktif buat itu pandrita ero si nabi apa ya ko maki buah moko napa si batu po Allah Ta'ala kami hadis ayat ni maturan angka mana moko bolata degaga pakuye iya ko masagena-gena mo kamarata talin patutuk cek dek tesakai namo kiam ni pada mulon na suon rasul jadangi maka itu pada teh seperti luasnya lubang kuburan talin ni kiam mon riawa tatandra ya aja nakedo maka itu pada tempat tarekai maka jala da tu koto melikaci nang yaru yala palapi iwasiatkan wija-wija kumaka daya kumate ka anak angkat tukaci ukuron roh kumasampaja yan na rumubukuran na maka itu pada tempat tarekai iya ko kaci pulo ko mihrab bukurat ko namu 50 tahun monro de tonan ritana jadi ulama-ulama kita itu ditarekat pakai jadi dia itu dia tuh setongan nama rajib aki buaki tapi aja tuh si taki gua gara-gara melo mi sapadui pura kamani Allahu Akbar tega pajai tanya aku rogunana maka dai to pandrita aja mutama ko de gaga jenne aja mutama ko de melo tafakkoro aja mutama ko de masampaja aja gaga ada dalino na lapaka lillahi lalanna ia ko bicara musi bopuang Allah Ta'ala ko tama ko kotu ia kung beresalangi minabita ko tama ko kotu sibat tukong kamila nasabok maki buarangi onro ngalemu untuk berdua-duaan dengan Allah iya akibat ni tanya musalla ya ko musalla yon rima berejama ya ko mihrab hanya sendiri namo bayine ta mokomani aja na tam ini memang tomi monroi makui rupa itulah yang dipakai guru tak Abdul Rahman Ambodalle Ki Haji Maimun Subair waktu namin re Makkah nalacak kamar pribadina sengaja membuka kecuali rewak atau mati kenapa karena supaya tidak diganggu tempatnya beribadah oh pumakoko aja iya natama HP enggak kalau kira kan tapi dia tuh aku atau penerangnya deh upasangnya aja na nama belala da ibahas ya dua nabi iya to na rupas sabaran nakala to pandita nabita na tu nabi tau macala da apa malah di pak disa ngangoko nabi Adam aga kelebihan nabi Adam napala mana sininna benda-benda ukulino asang-asang nabi seman minre isi runtuk Nabi Isa yaitu Nabi Isa doktor ahli apa ya Nabi Isa keahlian na namo tahu mati napa tutup yo pui di doktor tan apa mati tahu tuh sesa dito na kumanang minre Nabi taloko langit ketiga isi runtuk Nabi Yusuf iya na Nabi Yusuf bandaharai okko negara watun tu tapi ya tu Nabi Yusuf makaleliang magai ita rungkui masuk poliat terungkonnya napa mancangi bendahara negara iya menteri keuangan yopi di oko negara
Pura pi manca ji menteri napi terungku. Sigilingan ini. Jadi Nabi Yusuf itarungku jolo masuk oleh tarungkonge manca ji bendahare menteri keuangan. Tapi opo ini masih boleh manci menteri mata utama tarungkonge si balikan. Ya, iya. Jadi iya naro Nabi tamak guru manajemen keuangan oke Nabi Yusuf. Member ilayase langit keempat angkato Nabi koro maloloto asalnya Nabi Idris. Dega Nabi cau aceh Nabi Idris. Ko tingkatan Nabi ko Nabi tak lengi. Dari 24 Nabi selain Rasulullah inak dega cau aceh Nabi Idris. Nah sama magai Nabi Idris dan Nabi menguasai 72 bahasa. 72 bahasa nak kuasai. Dek toga gapahangia rupa disangangen no yo kopani na malaikat Jibril kecuali Nabi Idris. Nak kuasai memang Tuhan. Piramida itu dibentuk di masa Idris itu. Kehebatannya itu, arsiteknya. Maka yang Nabi yang mengetahui tulisan pertama Nabi Idris. Dia tu ampai angkat tudon dan Nabi Idris. Ya kuya rona baca tahu ya itu pak bisa ngemeringan. Kasih kiri na tu. Kepala mau apa? Aja nini pau ya rodi. Iya rota baca kasih ratu kawani supaya ibu karangi pak desa baru. Aga yaro ya mubadiu ya halik. Ya mubadiu ya halik akan diberikan ilmu laduni. Apa lagi? Depa. Sabarak kiko dia tahu lah. Dewu lagi. Materu imenre iya kan? Iya nona Nabi Idris kala siatri malaikat. Apa alina tona tu pawi maga patdina tay ko mati. Apa na poda malakul maut maka mapat diga ko to mati maka malakul maut maka patdi nasa meka coba-coba. Maka iya ko po Allah Taala meninondro ya ko nalit ko isip mangilawi Nabi Idris dan diizinkan. Layuduk nyawana naisara sa patdina. Maka samanna masamang 350 padang patok dok masamang. Patdini asalnya matian pada ko ilalle tutuki oli. Itu. Yan na namin laulat da Nabi tentang kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Kita baca-baca ya rupa. Pong aling kemudahan hadapi sakaratul maut. Marajit tu marajit. Menre inabita ya sekna Nabi Idris angka Nabi ukriyasan Nabi Harun. Pengawal na Nabi Musa. Iya Nabi Harun tanya Nabi situ kan pamulan na apa patete kita Nabi Musa alenato nak dampingi Nabi Musa mak dakwah. Apa ya tu Nabi Musa? Dia nama kanjala dak bate nama bicara apa pure moro ngawara waktu na anak. Unti awara na patamay sumpan na masola lilana. Ina tunakana tayo kacok lillah. Chadal. Ina tunakana Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doon na Nabi Musa itu apa dia nama kanjak lillah nama bicara. Itu malay pengawal, juru bicara, ahli dakwah. Ni kana yaro Nabi Harun. Tahu biasa nih, tapi mengilawi Nabi Musa maka dia pun tapanca dia ngetokak Nabi dan diangkatlah Harun menjadi Nabi. Menre sila yase ni kasi yasena Nabi Ibrahim. Pangulutan Nabi Ibrahim ako lagi ke-7. Nabi Musa ako lagi ke-6. Yan naro Nabi Musa si runto Nabi terri Nabi Musa. Magi na terri Nabi Musa makrewe iya na Nabi degat caw gay umat na tama surugan. Nakala ka. Ito, menre ni Nabi ta si runto Nabi Ibrahim materui. De na nenre malaikat. Mapamula lang ipamulangin nenre malaikat latu langit ke-7. Maka de Nabi ta dampingi ka. Maka de malaikat Jibril. Gang kami tugasku ya Muhammad. De na uliwang niya lagi mapituewi. Maka de Nabi ta de dampingi ka. Pasit diri pakulemu. Si dini panni na ko riwaya ubaca.
Si dimi panni na malaikat Jibril na papirang akapiti na chaneri lino. Si chami na papira panni na makochi ditomi akapiti na chaneri lino. Na taluratu an na pulo na panni na napasik di na papirang idenu lesalay onron. Makadai malaikat Jibril gang kami ya iya. Ya kumaliwang nga Muhammad hancur. Ya natunak kala Imam Ja'far ko kita para sajinna anta nurun fauka nurin. Iku Muhammad cahaya ya sikna cahaya monroy apa malaikat Jibril dia nulen nenre iku membantu mo pa ya sikna. Yana rumakna na anta nurun fauka nurin. Nenre inabita ko ya sikna langit katujuh. Aga nasanna maka dito panditay. Alam mustawa sidratil muntaha. Angka alam guru presiden Republik Rampe yaro angka alam palawangan na yaro yasang alam mustawa ukuniru nabita naintay po ang Allah Ta'ala siruntuk langsung tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat berjumpa dengan Allah di nagagam parpadan maka day nabita wattuku ipameraja talupa disengan nalinga po ang Allah Ta'ala lupa disang nalinga po Allah Ta'ala cidi nasuro ka palebang pak disangan nomor 2 wading upaleba waditode iya maninonroy tapi pak disangan nomor 3 natengi po Allah Ta'ala upau kita lupa disangan kaya kana pak disangan nasuro po Allah Ta'ala pawi itu ilmu fikih ilmu hukum dasar-dasar syariat. Angka pak disangan wading ipau wadide nabi tamani nonroi itulah ilmu hakikat makanya angka nabi pak guru pak angka sahabat pak guru pak dong angka sahabat pak guru pak haji di napas angka sahabat layak katani arona khusus mir dia nanya mana angka to pak disangan yaten memati nabi tapau ke kana yaro sir ilahiyah wattunna siruntu puang Allah Ta'ala maga dia nawat dinapona aga na pau na bitta wattu na siruntu ko Allah Ta'ala lipang aja lo cojokoy makada okoy ala mustawa naintay na bitta siruntu ipong Allah Ta'ala makada angka ipong Allah Ta'ala koro dengar apa wa huwal latiful khabir Allah itu tidak bertempat dia maha lembut maha halus de nawat di makadan ke kerupung Allah Ta'ala de makada naku rasiruntu makuye pada ko makadaka menre ka oko lantai 2 na masigi mataru menre ko copona oko ka manaray na pawita ulangi angka giulangi ko manaray de gagay maka mo pabela tapi oko pi manaray na pawat dipita ulangi mako matiro na bitta oko pi ala mustawa na pawat dinaita pong Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa dia nulen nita ya Pak aku milino melonita. Aga na pau nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pun Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya na dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala. Jadi aja lalu tak pasti sumpung iku matahaya kia. Aja tak kena tahiyatul barakatuh salawatu kalau salat rasul. Awe aga mana leluk ko. Bahkan jaki. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu kalamur rasul. Nabi tapawiyatu wattuna syulu pong Allah Ta'ala. Tapi aga na pau pong Allah Ta'ala maka assalamu alayka upassalama no Muhammad. Ayyuhan nabiyyu nasabai ko nabi wa rahmatullahi umasaitono wa barakatuh lolok barakah iya kene iya naklana po Allah Ta'ala upassalama ni usutannya na urusan wai salama tapi nabi tade ijami salama aga nilaw nabi ta assalamu alaina talingna assalamaka po wa ala ibadillahi sholihin talitoy untuk atat iya ang soleh idi mana naningaran nabi taro na pawiro yan na tunah kada dua tam masyarakat talu tam Malaysia ilaw nyo koro
Wa Allah ta'ala si bana bitta siolo acciono wa ala ibadillahi sholihin. Yan na kada ashadu Allah jallo kang ilalang ngali mungkin ko kumelo. Yan na si runtu pa jallo indo lima dua kohe telu yawa mako mati itu ko tumadaka dua malampu dua telu makatani nah kada dua tamasara telu tamalesa dua adda na lima di adda na jantung ya toti pasiruntu ya ko itanrai ilaw ipo ng Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi aja na hindi law mangolo alena tilaw makataniki pada ko to jok na anak tamakatani tulilapat tuliman na tapi idi gari makatani kita na din nalapak betuangan na paringarang irila sampajang ilawi na puang patatta irilalan na kita aja na hindi tulipak Allah puak silak dak gitu silak dak ya magai ia makatan itonci na akie ya mukallibal qulub tabbit qalbi ala dinika wala ta'ati alena makatan ni goncin na akie alena patamay tapae alena to gatang masu ya ko angka makatan ni al tapae aja na naidi ngurusoy tapodangi na patatal kami aja na hindi mangulok ano ay de aja na ko masapa ilawi na alena de na salay ko yan na tunamiga tao masih sa masampajang pa na pemenri lo ko lagi mapiti Allah eta pamalalam ito tapi de na sala paangka ni mamodal lele rantai as-salatu mi'rajul mu'minin iya ro sampajangnya meraja na batungan enrekan na atay iya ko to menre tapi makadai nabita anta budallah ka'annaka tarahu sumpay mo pada komunita yan ro menre fa illam takun tarahu ya pe ko de mulay fa innahu yaraka ya ki bawan no makadanay taka kaya magampang karena bita mato makada fa illa takun tarahu ya ko de mulai fa innahu yaraka iko ban na yaki makadanay takaponya jadi ako to masampaja pa bu kumeki magampang aja tendre makanan kagadalele na stas angkato aga ayana wa huwa ma'akum aina ma kuntum tulyang kay sibawa iko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid nanya tupong labbi macawi nanya ura along magina sa labbi macawi ya ura along isaliwang imatempele ya onron na nur na pangalatalan ket posibatuhe yang wanafah tufihi ruh yang dihembuskan bukan yang dihalak ya yang katuko watak kalede ni akibwa iwarrum ni wanafah tufihi ruh yang dihembuskan ia naro nur yang bisa menangkap nur ilahiyah. Maka itu nur rahasia. Maka itu patarekae nur Muhammad. Ya matoria sang ababar ruh. Angka kalbu, angka fuad, angka latif, angka sir, terutama. Tapi aja ngebahas ya rumah di ulubami betul. Tama ya tukro. Jadi kuncinya dia naruh ipake. Jadi ia tuh angka pendapat tuh makoko makaliliang nakatani salapi. Isa mo ko makadaka salapi to. Ay angka tuh pendapat makaliliang nakatani makopai. Aja tuh kecil-kecil makadai ia rupong Allah Ta'ala ia kota ngaban ni no yokulino. Ada? Iya na sepertiga malam noi. Rep papatupuang ni kono iya Pak Jakarta si bawa Sulawesi Selatan si Salasijang Sulawesi Selatan si bawa Papua si Salasijang ya dia kono yo ko Jakarta na si jas itu no syo ko Sulawesi Selatan no syo ko Papua ina rep Papua gitu tuli macan ne de na no ya sangin no pada ya balong ni tatta muya se balong ni monro cahaya na miletu ko lantai de na salayir yang turun itu adalah rahmatnya. Kenri matikan ang kakilala kalbuhe. Iya na ipasisumpo si bawa yaro.
Apa ia matau mapatungan ko lalan. Ang katumat tao ko tilalan na niya tu, isa na ya sangi kalbu ya sangi puat, intin na ya sangi puat maka detesir. Akhirnya iya ri pasi sumpur maka da Muhammad. Gapatu po ko makoy, paang kamana siya tu, makoy Ala ki gare bakoro Tatariwe, tatilo ko tangana lapangangi ko tangasoy. Tariwe, bakoro 10 katong. Tatarima nang iwe yaro katonge. Way machino mewa na tatariri ko tangasoy. Lauki gare oko kato pamulangi bakoro pamulangi tacukuki ang kagamatasok. Makadangka, lete ko bakoro kadua ang katoga. Makadangka, 10 katoang, 10 to bayangan na matan nasoy. Siya gamatasok, si bini, tapi magi na 10 bayangan na. Karena nurnya yang masuk terpantul di air yang jernih. Maka dan nur na pong Allah Ta'ala ditangkap oleh nur qalbiyah hambanya. Kena tunah kada nigi tau moto di sepertiga malam. Na panguluy atin na namode galap lillah. Tapi sikiri kalbu. Maka dia tetapakkur asanna. Si jamni masarolat dinanya masampaya sunnah isi sapurakan. Jadi mestina angka sikiri tadi nalapakan lillah. Tapi aga hati misi sumpung. Aga nasa Allah Ta'ala diskusi. Saya merindukan hambaku yang kalbunya terkoneksi di saat semua orang sibuk membicarakan kehidupan. Iya numakwe pa niat ustaz bawa tania. Dia nak ko masih deh. Namo tu kambatu ko copo na boleh ko mapangata nasi sumpung natin nasi bawa puan na. Ya tu tahu no gani po Allah Ta'ala. Namo pak galu matangangi mapelari dompeng. Tapi atin na si sumpu si bawa pun na. Yan na to tauliwa kanja na ko pong Allah Ta'ala. Mo namo ko mipasaya makbalo. Daripada ko masigi tapi mahape. Masigi nonroy tapi dia natasumpu atin na. Jadi tangniya onrongi bawa poko. Tapi kenroy mangolo atit tariwat tutudata. Si ganiro dalam dilalon. Upasan. Aja na dibahas manam. Apa ya waktu na rewa na nabita tu makutanan itu makutanin Nabi Ibrahim maka da aga mo pole Muhammad. Kita gare. Padahal ia raja Pak kumanuruk patareka dan itu yang saya yakini. Tanya sampaja pokoknya. Aga pe pokoknya linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan dunia cerita. Apa dega ganabi mi tay po Allah Ta'ala langsung ia lang niya cerita manam. Tapi ia nabi tadi niya cerita apa nang itu po Allah Ta'ala. Yang kedua, dega ganabi macaniri suruga si banaraka na sa tingkatan ni sa pacalan kecuali nabi ta. Dega ia sa iya cerita. Dega ganabi menre latu lagi katujuh sampai ke sida tumunta dega. Ia cerita ia kong kakapala desa. Niya cerita makala makanja onrong ko mangangan itu lala matal na makwa kapang padal din ako pada mana satu tapi ia ko pura inita napa ya cerita nasa makutungan maka Rasulullah membenarkan semua peristiwa. Jadi Nabi ta'linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Ipitam mematuiha dia niya cerita. Ya saya cerita yang kasurugan kanarakan kapat de ya nabita nita manha ya naron nakala linuriyahu min ayatina mabe nang kasampajan ni de cerita ko pure mamiraja makko mimati kong katalo jokka yan ang katalo umra nang karewa aga pakutanana ta de nakala kinro ko masampajan aga konge mulaw de makalagi aga na bawah aga pole cere Yan itu, ang kataw pole Malaysia, dia tu nakada, kenro kumak jama kung pigaw siya, de makarami itu, ang kagamilo. Tau penralaw Malaysia, latu Malaysia, ang kagabaje. Yan itu nakutana, ole-ole nami. Nayero sampajange, ole-ole memang to. Padahal, masampajang manamua na biro. Yan na tu waktu na no, nabito ko nabi barahin, nakutana nabi barahin, makada, aga yale ko nakada sampajang, di nakada nabi barahin. Aga ya sa sampaja nasaba ni sa memang iya minakutan asyaga kaya nabi 50 makala ni Nabi Ibrahim asala nga Muhammad ya ko na jamay umma mo utiti pisala
Yan tunahkan to makada kama sallaita ala Ibrahim. Apa milaw mi matoy. Namo ada dibaca to soto sampajangnya. Cuma ya kui baca ang kabono si lolo nga pulok ko Nabi Ibrahim. Ah. No ilok ko Nabi Musa. Pemakutan Nabi Musa. Ay ko Muhammad kada Nabi ta. Sampajang ya maturun aku tanan siaga ada kayak di cere siaga cere mau bawa tuh akala siaga 50 jalan akalan Nabi Musa jolok-jolok Muhammad itu namanya gak kira-kira ya tuh apa umatku lagi magalak-galak nah iya tuh ku 50 ye umatku lagi dia nulek jame ku makitu nah cik dinia tuh nasalah ye lai calah kamera naka pak 50 mapikir itu kan nabi tahu ya mana aku masih saya umat aku macam iko ni kare nabi ta jadi maga ni musana enrek ko milawi kura Muhammad enrek to kan nabi ta lai kurangi 5 rewa si nabi ta maka mau pi nabi Musa enrek ko milawi Muhammad ina malauli su nabi ta kaserai rewa nara 5 mani maka dai nabi Musa siaga pi Muhammad maka dai nabi ta 5 mani Musa na saide enrek ko milawi maka dia nabi ta cicang ngak menre ikurangi 5 na 5 menit iya urewa mo pa capuran na dia naga maka dia nabi ta Musa mata anak masiri nak mata anak masiri kak kulo na pong Allah Taala namuinya megatoni na lagga nalay de cinang ka Nabi Musa maca coba kene dega Nabi Musa na ya 50 si jemmu ki de kannya ya imang yung nama-namay pakbangnya panama kanjak tudan na rewa ya kan inalay deh cenang ka Nabi Musa pewal itu tapi desa kama guru tareka iya ko tareka emak kedito pandite tania kepentingan lagi deka kepentingan Nabi Musa kurangi rasam pajangnya tania nasabak mil makadana Nabi tadi na urewa napatalan niliman na Nabi Musa upo arona Nabi ta napanapaw Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah ukwilalan na cahayamu Muhammad wita po ng Allah Ta'ala iyaro na chinay apa iwatun na kolino din ang kanitay rupan na po ng Allah Ta'ala na iya ko poli Nabi ta sirunto po ng Allah Ta'ala ang kamu piaro nur imat dakke iya na ronaita Nabi Musa sehingga napuji nasuri Nabi tamalolis. Pada kong kataw si Chandri na napujila day Chandri na nasapara lalang aja na rewa napasaw gibang motoro na anak tudo may karasan na oko na pakai ka matuk pide anu ke jolo ya kataw pagalaman yo her kaya lang pagalaman itu pakwa jadi Nabi Musa na tu nabi jalan kalana nasai de rewa ko memang karena itu yang dia nikmati karena Nabi Musa selalu meminta ingin melihat Allah secara langsung tapi tidak bisa. Tapi ketika Nabi dari katamu Ahmad betulnya nurmu Muhammad Ruhullah saya bisa melihat nurnya Allah. Napa makana Muhammad Habibullah iko na Muhammad tahu na puji to nga kupo ng Allah Ta'ala mangaku Nabi Musa nasa na puji to kupo nga pamagay nasa yedi ali parenta dia nang katumatawa itu yaling ni parenta Nabi Musa makana paktulu ampu sahum ya kumadosa ko unu alemu de nakara wadi ka toba bawa mi po de iya Nabi ta nenre nilai kura tuli pakurang maka de Nabi Musa ina tahu na puji to nga kupo ng Allah Ta'ala Muhammad apa milau mo pakurat na kene nenre ko na capu ya tu Muhammad onrola ndak na napuji po ng Allah Ta'ala atam makanya kung kailala ko ta makiranaka macila katongang palagi panitia na Isra nira cilaka ko ta ranaka na pura na janji ki po ng Allah Ta'ala makanya tapi si di pasangan ni aja lalo tasalay sampajan apa iya mito katanya aja tak kada diji na ulo si aja na nisa po ng Allah Ta'ala makada siko meto mi tapat na ila chundek ke jana na mega cincolat yang pati tajamay makade guru takali sidendre ya ko mujamay na itimba makapaitan ditimbangan ude ya kung kamu jamang kay tajang ya ko de kamu jamang kay tajang pang katuto taw madari taliwa-liwa be ma direkada asa makadaro tumo balalin ro de kamu lolongan ko de misa-misa na sampajang makade guru takali sidendre tanyaga pe palolongan kung kana balang jadi ini roh sampajang
tanpa maksimal kak bani sesuai kemampuan tak ngapuang Allah Ta'ala matau paling peringatlah iya nah nesang tanpa kanjaki bani maksimal kami ya napura na tajama abu sewa ni ini manipuang makanya ko pure tabaca pil alamin innaka hamidun majid angka ko tupak doang ibaca maka dia nabi usi kaya muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Tabaca ya roh. Aja takbir fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi aja. Tatambawi Allahumma a'inni ala dzikrika. Tabantu ka pun untuk si mata maringar ala koridi wa syukrika. Tabantu toka untuk menjaga dan syukur ala koridi wa husnil ibadat. Kaya pokok wa husnil ibadat. Tapancaje pakasiwin yang terbaik di sisimu. Nasabak dia itu kasih nasuku buat bateku jam. Napaki mak beresalang. Pura ni mak beresalang kiri kanan. Aga sipau. Astagfirullahalazim. 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 Toba ya tamu. Pemagai. Nasabak masampaja ngaon nae. Galukuwi ngerakasi. Dosa pamulaku tu. Masampaja ngaon na. Dia nama kanjak rokok ku nasabak nakana kaji asam urat. Tas salah itu dia nama kanjak garakaku. Istighfar ka aku nasabak dia nasuku garakaku. Bacai buat dia tu nasuku. Ia tu ampai istighfar ki akatelu. Nasabak telu kesalahan dalam sholat. Peringeran garakan si bawa baca. Seko ni rosi janda lebih. Akhirul kalam. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.